ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Amom ka di maray, no asino ti kaalasan iti ugali na dito'y kabildatan. Kaalasan ti ugalay? Asino ngay mag? Day ta kapitan tayo Ni Kapitan? Nagalas ti ugali na, pirme. Apay mo't anak ko namday ta? Kasanaw, namin ano ako na nagpresentar kastanod dito'y barangay tayo. Ang di nagpaypulos pinagbigyan. Ay, katawan mo't siguro ti bakanti Ay ada, anyakin nga waning ngay. Nakasaritam ka din ni Kapitan. Ay nawain maray, no kasta nagkita kami. Amam, ti kanayon ko ngayar ara sa askin ko na. Anya ngay day ta? Paray, hala inak mamit at anod mo, kung kunat. Amang ano saan na anangag. Amom nga ni Kapitan, saan unay amakangag di akin kanigid alapayag na. Ay uray pa'y maray. Nala, bayam. Tainto nakita kami, ibagakken kwa na. Iyara sa as mo, Mike. Talaga nga ibagakken kwa na. Ipigsak tapno manggag na. Problema dakkel na ito Ay, anya maninday ta problema aya. Kurang ti may sa atanod. Diya ka mo ano asino ti pagbali na katanod. Ay, nagado di ta amayat nga agbalin atanod. Sino na ko ma? Kat puro damat takrot dito yung barangay tayo. Ay, malagip ko. Ningay pari badong. Nabayagsan nga agpres-presentar atanod dito yung barangay tayo. Katuwan, hindi pala nga ibagbaga na akayat na ti agbalin na tanod. Apay nga ron nga agbiro kapay lang iti sa balay. No kumparim mat gayam amismon di agpres-presentar. Anya nga ti makunam kagawad. Alaan tayo ka din ni pari badong kas may sa kanagititanod. Una, Kapitan. Kano nagbayag na gayam nga iar-arasaas kan ka? Uwan nga raw. Ang agdwa-dwa ang amin kan, iti kabaalan na. Ay kat, padasan tayo Kapitan. Ay katuna. Palasan tayo, no talaga matlang akabaalan na. No saan na akabaalan, agbirok tayo iti sa balay. Nagado ti babalin tayo nga alaan na tanaw. Maray, suportaram kadimot lang ni badong mo. No iso ti alaan ni Enteng amay sa kadagiti tanod. Ni badong ka, agbalin at tanod. Kat isumat ti kayat na, Maray. Ay na, awan lak ang mukon, Maray. Saan mo akayat nga agbalin at tanod ni badong mo? Kayat ko agbalin lang asakit ti ulo ni Kapitan. Na, apay anak ko ng tikas ka, Maray. Mari, payabab ni pari badong ta ipakita naman kanyak ti kinalaing na. Wan, Kapitan. Kaya't ko kat di tanod na natured, ken amuna ti lumaban. Wan, Kapitan. Taisuda kat nga rod ti paramintinar itili na kan kapya dito barangay tayaw. No may pakita na kanyak ti kinalaing na. Hala ko natanod. Pari badong, nalaing ka kadi lumaban? Lumaban? Naglaka paray. No anda kalaban. Kasanom ti lumaban. Ay kitkugtara ka paray. Sige man nga rod paray. Kasanom ti kumugtar. Ayun, ay kamutin paray. Day talang ti paramid mo kanyak. Basic only. Iso nga rod nga ipakitam kanyak. Kas pangarigan, sikat ti kalaban ko pare Kugtaran ka. Agsagana ka. Ang mga no makugtaran ka ngagpaisaw. Sige Apay nga paray. Saan mo't nga umabot kanyak na takugtar mo? Nagadayo ka mo ngamin paray. Umasidag ka mo basit Kunak man no nalaing ka, ngag-flying kick. Nalaingak paray, kita ma. Nawan na ta. Ay. Saan nga umabot kanyak na takugtar mo? Hindi mo pa madanon na makugtaran na ito'y sakak. Ay, boxing langan paray. Isukay, kipaglaingak na ida. Siyak ti kalaban. Dalugan lakman nga ron, paray.
Makita-mitan, tinabayagan nga ilamlamang ko, akinalaing ko, adumanog, paray. Awan na ta, paray. Sana dumaron kanyak na itadanog ba, oh. Pangingat nalaingak mo tiday. Ay, maminsan man pa'y paray. Sige, Madinatabad. Ay, mababangatan na gito'y imak. Pangay, ta sa anak mo na makadanaw. Ay, awan. Disqualified ni pare Badong, nagbali na tanaw. Taapay disqualified ako nam. Sana makakugtar, sana makadanog. Kasano ko mangay nga alag at tanod ko. Ay, kunak man no ipampanakal mo analaing alumaban. Hindi siguro panawan ti hapon ngam ita saanan. At dapay ngamin ibagbaga ni Marituyang. Nga ultimo agsak daw kan agbalsig kat dinan maaramid. Makitam? Kat, asino nga yan timabalin nga alaam atanod. Sapay kumaamaray, tasaan nga agsakit tinakam ni Kabadong. Tasaan nga inawat ni Kapitan Kastanod. Nasaya at metno saan, Maray. Ha? Kaya't mo, asaan na nga inawat? Kano jak to pa'y maibaw na rumwar itirabe ay? Apay ngay? Mabutang. Aya. No adag karasakas ijay kusina may itirabe ay. Siyak pa'y lati ibaw na mapanmang kita. Padno ka diday ta nga ibagbagam. Ay sos, permi atakrut ni badong ko. Mabutang itinasip ngut. Ay grabe mo't no kasta. Makangaglaang itibasit amyaw. Mabutangan. Kasta unay titaray na. Ay, tsaka mo day ta Makangaglaang itibasit nga. Aw. Ay sos, di na amaw ti pagtartarayan na. Katawla ang matiukan day ta. Kuwan, kabutang na. Uray arasaas lang ti kuton, Maray. Nagtakrot matan no kasta. Permi Problema ita, no asino ti alaan ni Kapitan na tanod. Ay, katsya ko na. Sika! Sangay kayat mo, ti agbalin atanod, Maray. Panak na kami ta kanyak, akaba alam ti trabaho, ti may sa atanod. Day talaga yung Kapitan. Makitam na ita lalaki alumabas. Nay, nabartik samot, Kapitan. Kanayon nga agbartak na ita atao, apasaray mabaybayan na pa yan, ti pamilya na. Una kano isupay ti mangidada ulo iti gulaw, Kapitan. Paspasensya na lang nga ro, na ita atao. Ay, asit gak, kat buyaam ti aramida, Kapitan. Sige man, Maray. Nabartik ka manan. Ay, yung bibiyang mo, sigaw ba? Madamdam agpukka-pukkaw kanto manan. Ay, siguro di ka ito. Ay, aglisi ka man dito, pag na. Unay kan, awan respetum iti bakit Kasal-sali ka kayam. Ay, karatin nagsamutin. Ay, ay, inala na ti sinilas na agad. Ay, tumarayagon. Taray! Hoy! Sakit kayo iti ulaw dito barangay! Aginom ka pa'y maminsan takitaw! Talaga gaya manaturad ni Marituyang anya. Ay, win nga rod. Inistoryan inting kanyak. Timmaray ka no dyan na bartak, idilinayatan ni Marituyang iti tsinelas. Sapay na kainging, pes jay abot at tsinelas ni Marituyang. Bilibak at talaga iti kinaturad ni Marituyang. Ure siya nga rod, Maray, bilibak. Kat kasanungay, may saka din kadagiti tanod ni Marituyang. Way, na-approve adagos, Maray. Ay kumayat Jay kinamat ni Marituyang iti tsinelas nga artek. Ada na jay balayda nga aglablaba. Ay mayat man, Kapitan. Kabuteng na ni Marituyang. Sa pinagbalin ko na tanod ko naman. Ay katagbalbalim nga ro, dagiti artek anasam iti gulaw. Lakit niya. Uray pa'y kumadagiti manugal ababae, Kapitan.
Sumat karon na dati, imbaga ka ni Marituyang. Agasam man, Kapitan, tauray saan da amangan. Basta makapagsugal dalaang. Kasta talaga, na iti mahilig iti sugal. Nanatuyang, agpautang ka man iti kwartam. Ano ang ti kwarta? Pagsugal ko pautangan ako. Tainton mga bakak, balatwang ka. Imbes ko mga ingkasikaswan dagiti anak mo. Dayta ka makisugsugalan ter aramidaw. Dadakkel damutin. Agmalmalum ka ijay sugalan. Di ka pa'y agawi doon. Alamat din pautangan ako. Ay, sakit kayo ti ulaw. Na. Anda ka matan Nanatuyang. Apay ako maddal ka ngay. Nagsakit. Isardeng mo ti makisugal. Tay tamat lang. Mapan ko i-report kin ni Kapitan day tapag susugalan niyaw. Tapno ayaban na dagiti pulays amang tilew kada kaya. Saan mat anana? Di mo ammo aya. Amay sa ako na tanaw dito'y barangay. Kastaya? May saka nga i-report ka. Ay, saan mat anana? Agawid ak manlangan. Nakitam jay limabas, Maray. Naggapan ayaday talugan dagiti pulays. Dita ayan dagiti agsusugal. Tiniliw da dagiti agsusugal. Ay, nasaya at mat. Tapno sumardengdan nga agsugal. Naturod nga rod ni Marito yung anang i-report ka ni Kapitan. Ay, talaga gayam anaturod day jay ako, Marita. Ay, wan, Maray. Awan ka buteng na. Mayat. Kasta titanod. Ibagam lang, Kapitan. No adda dagiti naluluko dito'y barangay taya. Tasyak ti makamu kadakwada. Kabutang na kang agpaisaw, Maray. Una, sinilasag kida anog loko-loko da. Awanan na kita agsusugal. I-report ko ida. No ituloy dalat ta agsusugal, Kapitan. Nabertod gayam na ta sinilas mo. Ora no nakaiimpis kan butbot. Iso nga rod ajak suksukatan. Oray ka ba ulak mati gumatang iti baraw? Ay, isan mo na sukatan, Maray. Ta napintas na itang armas mo. Ay, kauna, Kapitan. Akit ni Badong mo ngay. Ay na, adda ijay nga agrik-reklamaw, Kapitan. Jak kanon maas-asikasaw, tada ito pa nagbalin ko at tanog, tayan ti oras kan panawon ka. Anya ngay kimakunam ka, Badong. Agreklamo ka kade. Tani Marito yang ti pinili ni Kapitan nga agbalin atanod. Adaya mo timbagbaga kakasta, Maray. Ngamen, agreklamo ka ide. Kasaan asika ti inawat ni Kapitan atanod. Ay, nituyang ko na, Maray. Tanya ngay kat kimapsutak mitain. Ay, naklon mo. Wen, Maray. Ngamtirigat na. Siyak mutin ita. Ti inaramid nituyang ko para balay. Ay, kat. Anya nga rod ngay. Sa akon ti para lutaw, para laba, kan para linis. Kat. Agreklamo ka? Ay, saan mo apigsaan, Maray? Tama nga numangagnak nituyang ka. Sana ka mabalin nga agreklamo kay. Ay, kat talaga saan? No agreklamo at. Sigurado asinilasin nak nituyang ka. Ay, ikanak man kidigayam iti sardinas. Tagluto akon, Maray. Ung tanak nituyang ko kay. No sa anak pa anak kaluto, intun sumangpay. Ay, naungat gayam ni Marituyang. Bagay na talaga ti agbalin atanaw. Ay na, tatabadong. Aklunam, asaan aparakan ka tagbalin atanon. Suportaram latan ni Nanatoyang. Ngam sakbay na, kaya't may man nga ipakaam mo. At iaga kampay laang ita a Kapitan Enteng ket ni Sir Roger Refuerzo Ramirez. Ala sigay! Diton tinaggibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Pacling. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects,
Roger Refuerzo Ramirez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kay, iting kay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Agurigor ka kaday ba daw aldawan ngam nakakupot ka pay ladita. Di ka kadi umayag ka pay. Ada ka din na timpla ka pay. Ada na! Umay kan diti kusina. Ay katiyag mo dito yung kwarto na. Na! Apay nga ipan ko pay ladita. Apay, masakit ka? Halimot din Pariring ko nga lang. Ay rumor ka kidain. Aldawan, kanay jay ipapantay jay bangkag. Kaya't ko pa'y nga ituloy, ginagmayat at agtagainab ka. Aha, maturog ka kaaldawan. Imandar manon ti kinasadot mo. Anya kumangay at agtagainab dayt ha? Ibaga ko man tay duduugan na lakay tay antigaman. Ang nagayab ka mo nga bay. Agpaiso nga tatitagtagainab. Saan ka di abunga laang ti panaturog mo dayt ha? Mare, gumatangak man iti kape, asukar, kan tinapay. Wan mare, aguray pasita mga lang. Ne. Apay akas la kaririing mo. Wan maray, nagtagtagainip ak ngamin, iditang nga tirabe ay. Kat idi nakariingak, jak matan nakaturaw. Ne, apay ngay. Amangan mo't no tinatagtagainip mo, kat adda kampay mga sawakan ka. Saan mo't amay papan iti asawa, tinaytagtagainip ko. Nay, anya ngay nga rod, mare. Adda kampay idi mangkamkamat kanyak. Saan ko nakita ti rupa nata nagdarayak. Ay, day tati makagapaw, asaan kan anakaturog? Dandaniak kampay idi natnag iti deraas. Iso anakariingak. Ay, imbag tatagtagainop lang. Saan apudlaw? Ape anaw nagtipang panunutan. Anya nga tati kayat asawon ti tagtagainop ni Marikwanang. Ape ti tagtagainap ni Marikwanang. Kanya ti pakasignaran. Naidumduma nga may na tagtagainop. Anya ko mati na idumduma na day tatagtagainap ngay. Isuka no ti di na nakaturturugan. Anya, kapay ka na. Anya day taya. Adda ka no mangkamkamat kan kuana. Idi nagtaray, dandani na tinag iti deraas. Kat apag isumit anak kariain. Nay, naidumduma nga agpaisaw. Nay, kasla napuyat ka kagawad. Anya kay tinaramid mo iti rabe ay. Awan mat. Saan ko lang ngamin ana iturturugan ti tagtagainip kaw. Ay addamot nagmayat at tagtagainip kaw. Ngam riniingnak ni bakit kaw kagawad. Apay ang nagmayat ako nam. Adda ko man mangibaga no ayan ti kinabaknang. Angam nagpukaw mo't ngamin ni bakit kaw. Sayang. Agpaiso nga tati ibagbagada tagtagainip. Kas kumaray tamangibaga iti ayan ti kinabaknang. Amo pa ay kagawad. Mapanagnak kuma no di nakrining ni bakit. No apay at itagtagainip. Borbor siya no maminsan. Kunamat ni bakit abunga lang ka no ti panaturog ti tagtagainip. Ngam apay akarkar na no daduma ti tagtagainip. Antay, adda ka di pa kayo naigan ti tagtagainap iti biyag ti aking tagtagainap? Para kanya kat awan. Pagkunamay, tantay. Wen tamanipod ubingak. Awan pa'y mat na itagtagainap ko apimod no. Kas kumaitian niya. No maitagtagainap ko nga adamangtad kanyak iti kwarta. Awan mat timangtad. Inuubing matatagtagainap mau, antay. Agsipod taubingak mat nga rod ide. Itatabakot akon, awan pa'y pimayso at agtagainap ko.
Isu apat siya, mabunga lang ti panaturog ti tagtagaina, pantay. Wen, kwaraw. Ay sus, tagtagainap sa ni Badong. Ay ringag man. Ay Badong, agring ka, Badong! Ay, tagtagainab lang magayam. Ayun na yan. Imbag ta sana po nuto yan. Apay, anya tina itagtagainap mo. Bagbag ka lang na kampay iday ni pare Sariaw. Apay, abagbagkalan na ka. Ay, naglaban kami, kampay iday. Hindi kuan, binikal nakmitay. Na, anya ngay nga tapi kayat asawon day ta. Huwag nga rad, binagkal na kidin ti salbag. Kasla na ang sanak pa itay. Imbag tarining naktuyan. Imbag ta nasabat ka pare. Apay binagkal nak. Anya binakil ngay bagbagam paray. Iti tagtagainap ko idirabi pare. Binagkal nak kampay iday. Ay, ulbod day na tagtagainap mo paray. Apay kumabakalan ka ngay. Ay, mas dawak man iti day dya pasamak. Ay, umay ka man kindi dya balay. Adda arak ko iday. Aginom ta? Wen paray. Nabayag basita na dita nagsango ngay minom. Adda pa'y iday dakwaraw. Kadwata ida. Ay, basta di nakbagkilan iti balayo paray. Sana puno day tatagtagainap mo, paray. Unada mga dakano'y pasimuda at titagtagainap. Diya mamati dita. Hanggang sana day ti panunutam. Daykit di arak nga gururay ijay balay. Imbag ta nagkita ta dito itersina, maray. Apay ka day, maray. At dan sakit ipadamag mo abaro adamag, Ningamin Badong kaw, nabangungot idirabi. Apay ngay. Binakal da kampay iday. Pudno nga ta titagtagay na. Ay, iti daytoy akabakit ko. Awan pa'y pimudno at tagtagainip ko. Sa bagay, oray siyak mutkit di Awan pa'y tagtagainip ko apimod na. Iso amamati ak, abungala ang tipan naturo. Amuyo ka de. No apay abimak nang nila kay Lucia o di takabangi-bang apuraw. Saan pa'y kwaraw? Ibagaman, no kasanaw, abimak na. Huwag ngagpaisaw. Ano niya tinaramid na, taramidan tayo mait. Tapno bumaknang tayo mait. Adda ka no na itagtagainap na. Imbaga ka no ti tagtagainap na. Akalyan na ti puon ti akasya. Kahit kinali na kaday, tipon ti akasya. Uwan ka na, tataba daw. Kat adda balito ka nakali na. Ay, isumat lagay ang mabimak na ang tisinalbagi di alakay. Adda ko mamot mangibaga kanyak no sa dino tayan ti balitap. Agtutulag tayo No asinaw ti makaitagtagainap iti gamay. Agkakaduha tayo Ay, puno na ita. Dahil sana sumurot iti tulagan. Bakalag. Anya, bagkalan ko ng paray. Dahil saan ka no sumurot iti tulagan, tataba daw. Apay anabaringkwas ka ba daw? Tila kaya ka na yun ngagpakita iti tagtagainap ka. Nagpakita man ay. Sino alakay? Tila kaya duduugan. Akas la soldado ahapon. Imbag ta di nakapinaltugan. Saan mait? Damayat nga imbaga na kanyak tuyan. Anya nga itimbaga na. Hinakanukalyan ti puunti akasya. Apay akalyam ti puunti akasya. Dita ka pa'y. Tanda pa panaktuyan. Na, papanam ka di ka pa'y nagkapay. Pare Sariaw, umayak man. Nay, pare ba daw? Nagsapakan nga imalatew. Apayain, bigbigat nga madayga mo abarita kan pala. At da nga min natagtagainap ko pare. Hintayo kalyan, ti punta ka siya. Sa dinaw, apon ti akasa dayta.
Ay, jak pa'y nagkape. Ay, ampay tayo takape-kape. Uray siya, jak pa'y mo nagkape. Mala, intan paray. Kasano ni Kwaraw? Ay, kitagasinta ah. Malabasan ta mo, itibalay na. Lumapantay ijay ayan ti akasya. Apayain, tata Saryaw, tata Badaw. Alam ti barita kan palam ko araw. Napay ka di tata. Adamit barita kan palayaw. Dahil tuya, hintay nagtutulagan tayo, baraw. Alam ki din ti palam kan baritam. Hintayo kalyan, ti imbaga kanyak ti kasla soldado ahapon. Iso nga agawaam. Ay, nang kitaan nyo iti soldado hapaon? Iti tagtagainip kaw. Hala, darasam, tamangan no agpukaw ti intay kalyan. Iso nga rod adarasam, nakabaybayag ka, Kwaraw. Ha? Ay, mabit lang nga raw. Tay nakmat alaan ti barita kan palak. Nakitak mo't ang nagkuyog da pari Badong kan Saryaw. Wen nga rod maray, takasanaw, nabaring kwas itay bigat. Rimwar adagos, ijay gayam ayan ni Saryaw, tinapanan na. Adda igem na apala kan barita. Imbaga na nga may nga adda na tagtagainop na soldado ahapawn. Ay, mamati launay iti tagtagainap. Makita ita no pumaysaw ti tagtagainaw. Ay, para kanyak, bunga laeng ti pannaturog. No anya ti adda iti panunot mo, sakbay amaturog ka. Adda posibilidad na ama itagtagainop mo. Aw, tapno mabibi iti panagkali tayaw. Agsisina tayaw. Kalyen tayaw ti aglawlaw ti akasa. Why, tijayak banda ti daya. Isak mo ti laawd. Sakmat nga raw iti amyanan. Adda ngamin dakkel abato ijay abandakat. Pasirukan tayaw. Sige, agsisina tayaw. Nay, adamot abot dito'y ayan kaw. Ha? Adamot dito'y ayan kaw. Agpapada tayo nga raw, nga dabaw iti pagkalkalyan. Ay, mayat ah. Tapnusan anatang ka na kalyan. Ha? Adamot rumor iti about. Ha? Oray dito, oy. Ay, tarayan! Ulag! Nagatuti rumor iti about! Hey, Ha? Ulag nga agpaiso ti rumwariti about. Ay, intayon! Tumaray tayon! Anya nga tatiket, asawon dyan na itagtagainip ko. Nga damang kamkamat kanyak. Saan kumot a pinanunot sakbay a naturugak? Amangan no adamot nakitam ang nagkinamat. Sakbay iti dayjay rabi ang nagtagtagainap ka, Maray. Adda nakita ka nagkinamat nga aso iti arubayan ti Tersina, iti dayjay ngaldaw. Isuday ka. Adamot ng kamat kan ka iti tagtagainap mo. Bunga laeng ti pannaturog ti tagtagainap. Ay, Kukumaray. Sumungad mo, dagiti taloan na panagkalay. Aw, ayan nga'y tinakaliyaw. Imay kayo mo dito'y Tersina. Ay. Italahan nga marik namin ti bisin may. Ay. Mangyawat ka man iti tinapay kagawad. Kasanaw ka pimanaw ka, di ka pa'y nagkapay. Aran gumatang kami iti tinapay kagawad. Mabisida ka talagan. mabitlaeng. Ayan nga'y tinakaliyaw. Aday tati tinapay, o sige. Kano ka na? Nagano nga ulit ti remor ka nagiti about. Ay, imbag tadi na kay tinukawan. Ay, napartak kami nga na nagtartaray. Ang nabati mi dagiti barita kan palamay. So. Palpalaran. Kunayo kinabak nang. Nya nga ita. Nabati ka nga ro ti kakaiso na aramin dayaw. Ay, sigurado. Nadugsak yu ti apon dagiti uleg. Ay na, agsawardan iti aglawlaw ti akasya. Ay na, kaamamak ti agbasak-basak ijay. Ay na, saan pagdadya kag tagainap. Makita ka lang kumaman ng dayjay alakay ta paltuga. Di ka man nagpalastog si kabadaw. Kasano kumama paltugam iti tagtagainaw. Ay, basta no makita manay, pagsasawak. Ay, di ka man.
Itagtagay na kat bunga laang ti imahinasyon. Nuan niya tinakitam, wano nangagmaw. Adda posibilidad na ang makitam iti tagtagainap. Ay, saan ako namamati iti tagtagainap? Imbis na kinabaknang, pagdaksan may tinaganap ka, ulag kedeng tinakalimay. Ay na, tatabadong. Saan nga ikan iti kay papanan ti anyaman at tagtagainap? Tati tagtagainap, bunga kanulaang ti panatulong. Ana sigay! Dinan tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan! Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jofer Anas Basit. Sound effects, Jun Red. May sapay asagot kada kayo, TMPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ni stasyon. Agyaman kamay, itingkay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Enteng, apay asaan mo nga inibus dayto inlutom a pansek? Napsugak nga raw. Sapay nagado dayto inlutaw? Ay kit mapan mo ikan nagti ko kumarim. Ay, anya. Sigurado, kayat daleta. Apay kit den asaan da akayat, dayto ti special take. Special time. Pansit nga awan ramraman na. Ha? Anya ti kunam? Kunak, mapan mo na ikan nagiti ko kumarim iti pansit. Bana. Marituyang! Maray! Oh, apay, maray. Ay, umayak. Taikan ka man iti pansek. Ay na, ay, nagmayatan maray. Special da ito'y, Maray. Ay na, thank you maray. Addan meriendaon mikin ni Badungkaw. Thank you very much. Naggapuan man nga tan ni Kumari Banang. Amok no sa dino tinaggapuan na. Di tabalay da nanatuyang. Nay, apay ngay alinabsan na daytoy tersina. Adaygam na itayapinggan anapan di tabalay da nanatuyang. Kayat mo asawa. Wan kagawad, adda intad na amakan ka ni nanatuyang. Na, apay ngay tadi nakinikan. Ay, ibagam akagawad, tadapay mo'tla di ta kalsada. Nay, nakadayo mo tan. Kayat mo ka di tamapan ko ayaban. Ay, sige man. Kapitana! Apay. Adda ka na ibaga ni kagawad ko anang. Nay, anyat ibagana. Diya ka mo kapitana. Papayaban na ka lang mat. Sige, umayak iti tersena na. Agawid ako man kahit anya ayati ibagam. Nakitak ngamin ang naggapo ka dita balay da marituyang. Ay wen, tanapang ko inikan iti pansit. Ikan nakmat Nga, kayat mo may? Wan kano day ti paborito. Aya, mabit lang nga ro tamapanak mangala iti itad ko kan ka. Nay nayuna, maray. Ay pudno ti kinunam inteng. Magustuhan unay dagiti ko kumarik dayto in lutok a pansit. Ay kit nasaya at ano kasta? Ay iso nga inakmat ikan ni Marikwanang. Itad mo amin eh. Saan ka nga ibat dyan? Saan? Bagi da amin eh. Saan ka nga agbabaway? Nagsugak ko nakman. Iso nga ipadawa mo amin eh. Ramanan taman dati pansit ngayon loto ni Maribanang. Ay, sikapay at yung muna amang raman kagawad. Nah, tapay. Ani mikmut ngamin. Kaslasan na imas tikita na. Un nga road. Kan, ayan ngay nga tantirikado na. Awan mo't makita ka karnina.
Anya ngay nga tatiraman na daytoy apansay. Ramanam kagawad. Alaman? Apay kagawad. Anya tiraman na? Nagtamnay maut. Kunakon ka. Saan anaimas? Kita na langan. Ramanamot Sanon Rinamanan nyo lang arudon. Ananbok nga itaday tawi. Ipakan yun iti manok. Wanan Jakmat makanday ti aklase ti lutaw. Kunak man no nalay ngagluto ni Kapitana Bana. Di nan samot ammo ti agluto iti pansay. Asino tinang ipadawat king kaday to'y pansay? Ni Kumarik Abanang. Saan samot ang nalutaw? Day tangarod mo't ti kunak. Ni, kaslapay naksay. Saan tansa na kanun? Ay talaga saanin Di na magayam amo ti agluto. Isumot lagayam akumot kutong ni Kapitan. Ta saan analaing aglutaw ni Mari Banang? Gumatangak man, Maray. Maguray ka dadamagakan ka. Anya dayta. Inikan na kagat ni Maribanang itilinuto na apansay. Anya mo dadya apansi. Saan mo't analuto? Ay saan min akin nan kinibadong ka? Agpapada tayo na. Jak matlakin nan dya inted na. Inikan na kamat, Maray. Wan, sapay nagadot inted na. Nagtamnay lang arodon. Awan pa'y karnina. Ay, wun nga raw. Anya mo tan ti panagluto ni Mari Banang. Di kalata nagtagtagari, Maray. Ay katwun amumutin da ako marita. Nalaka ang masaksaktan. Iso nga rod, asaan talatan nga agtagtagaray. Gumatang ako na, Maray. Wan kahayaman niya. Anya ayati gatangan. Labsan ka pa'y dito'y balayan na natuyang. Siguro, napan ka manin nakimaritis anya. Na? Kasano nga amom, nana? Amulat pa na si Kapay. Ayun gayam. Kaya't mo ka diti pansait. Pansit? Kunam, nana? Inikanak mo't ni Kumarik Abanang. Jak tupay rin naman ang jaintad na kinikagawad ko, anak. Tasaan ka no na imas? Wan nga raw. Ipakan mo na akadagiti tarakan mo, nana. Naramanamot siguro di pansit nga inted ko kan ni Marik Akwa ng anya. Ha? Ay, uwan, Kapitana. Kat, anyat makunam ngay. Ay na, dayjay laang di kaimasan apansit ang naramanak. Aya! Kat no jak unay inikan iti Ricardo na. Uray, ata na imas latta. Ay na! Sikat ti kaunaan anang ibaga kanyak, anaimas ti lotok apansit. Ay, siyak ti kaunaan, Kapitana? Ni Kapitan ngay? Manganlaang ti amuna nga aramidan. Ay, kasta ka de. Wan, hanggang nagustuhan nga tamat dagiti ko Kumarik dya inted ko apansit da. Sanda kayat, Kapitana? Na, kasanuan na amuam asaan da akayat? Kat no inistorya kanyak ni Nana Tuyang, asanda akinan ka ni Tata Badong di inted mo tanatangken ka no. Kaslasan na naluto. Kastagayam Nimot kagawad kwa nang, impakan na iti manok, inted mo, Kapitana. Diya ka mo ata, kunana mo ta, naglabay ka no. Kastagayam! Para kanya, Kapitana. Mas di pansit mo. No kasta, karaman kan itilistaan dagiti maikan iti ayuda. Ha? Talaga, Kapitana? Ay, wan! Ipalista ka ni Inteng tinagan mo. Ay, no! Wan man, Kapitana! Kasanon ngay nga raw dagiti ko kumare. Mapana ko na dyan barangay hall. Ta itan ko na ito ilistaan. Nagti may kanin ti ayuda. Ay, aguray ka, Inteng. Apa nga inalam na italistaan? At dala kayat ko ang mainayon ditaw. Apa na yun am? At day katag,
Kan adda inayon ko. Di mo man biyangan day talistaan. Sige. Lapdan na ta dito'y kakusina ang maturog inton rabi eh. Unay kamatan banang. Kan? Kayat mo nga ugot ti kamuti ti si dami ti makalawas, Kayat mo? Ay, saan ba't Anya ba't panang dusam kanya kun banang dungo? Dayta, jelistaan. Ay, maray, numapan ka ag jutay. Kita tuman tinagan ko ijay listahan dagiti maikan iti ayuda. Anya katidanag mun aya. Adanagan mo ijay. Kayat mo asawan. Siguradaon ang makaawatak iti ayuda. Kanodwa kayo kanibadong mo nakalista. Ay, sa bagay mo't di. Number 1 jinagan mo. May kadwa mo, jinagan ni badong ka. Kaisaw? Isingit mo mutin ay jinagan mo. Ay nasaan ang mabalain? Pinadas ko idin. Ngam saan nakayat ni Kapitan. Mala, kita to lang arudin jinagan may maray. Kanda magamitin ano kaanumi ang maawat di ayuda may. Ay, nasaya at mo't Kapitan tasimmangpot kan. Itay mi pa'y nga urayan day talistaan ngay gamaw. Adto, ti listaan. Ket iwaragawag yo kanagiti nakalista. Ngayon ton Miyerkules ang maala na ti kwartada. Wan Kapitan. Nene, apay ngay? Apay, kagawan. Adan samot na ikatanagnagan. Ada ayamat. Ayan ngay, tay naganda marito yang kan kabadong. Apay ngay nga awan matan. Anya, awan tinagan ko ijelistahan. Awan maray, oray ni badong mau. Awan matan na. Na, apay ngay? Ada na isukat. Ay damagakin ni Kapitan. Ay saanan maray. Tapanag kunak, ni Mari ba nang tinangikat itinagan yaw. Apay ngay nikat na ngay. Malagip mo di pananguy-uyaw ta ija impadawat na apansay. Ay winay niya. Di manon kan kwa na di pananguy-uyaw ta. Ay kasaritak ni Kapitan Maray. San ang mabalinday ito nga inaramid ni Mari Banang? Gapula ang iti pansay, gimuran. Ay nakagawan, kasano nga taya? Anya mo ti problema aya. Maalami nga minan di ayuda minton Miyerkules. Pampanunutak nga rod no kasano agastusan. Sakbay a panunutom dayta, damagak man paiken ka, no sika tinangidanon ka ni Maribanang may papan iti saan anaimas a pansit na. Ha? Naikatmat nga minan tinagad da marito yang kan kabadong ijelistaan. Adda malagip ko kagawan. Anya dayta? Addakat nga dakamat ni Kapitan na maipapan itilistaan ti ayuda. Apay nga min, taindanan mo pay laang di maipapan iti pansay. Naigalis lang to'y dila kagawad. Jakmat na kalswanan. Marito yan. Anya teraramidem di tasulay. Kaskala kakaasi. Ay, kuang amahin, Kapitan. Umayak ko mamakisaritakan ka. May papan iti listaan iti ayuda. Tawan mo nga minun nagan mikin ni badung kaw. Nairis, Mari. Apay ngay mo ta nairis. Kung nakalista mo tinagan may idi pay lang. Nalabay amaray. Ta isurat ko manan. Ayun man, Kapitan. Nasken nga isublaim. Namnamaan mikin ni badung kaw. Jay maawat mi nga ayuda. Maray, naisublen jinagan yaw. Ay nasaya at nukas tamaray. Kinita ka na imbag, kat adan jinagan yaw. Iso na laang, tasaanan a number 1 kan number 2. Ay sos, jay samot ka udyanan maray. Ala, pasensyaan nyo langan. Tatalaga napan iji ud-udi tinagan yaw. Ala sana balin maray. Tinapatag, nakalistalat ta tinagan may kinibadong kaw. Apay, insublim tinagan da marito yang kan paribadong ijelistaan. Kat iso naman talaga. Tirong baga makaawat iti ayuda. Kat no iniris ko, insublim manan. Reklamo na ka. No jakiraman ida.
Si kakit di man. Inuyaw na lang tinluto mapansit, inikat mo, tinaganda. Naglaing dang aguyaw iti lutaw. Saan na rason reta, tapno guraem, nagiti ko kumarem. Saya atom ket di at agluto, inton sumaron o. Ay nabanang. Saan mo personalan dagiti komento da kan ka? Denggam ket di, taparamat lang iti pagsayatan. Ala sigay! Didan! Tinagipusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Roger Reverso Ramirez. May sapay asagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag.